lorong manek, lorong solok, maluk, ronanain, Radio Nasional FM, no harenain zemen mak hodom he Cristo. Ia momento que manek dane, hau Padre Carlito da Costa Rauso Carm, convida ita, atu fonete kita nie menutu balon, atu turhak mate, kude reflete, maroma que nie mensagem sira, nebe ma possivelmente, ita bela contempla, ita bela reflete, ia momento idane. Maroma que nie graça, promete mais de hak solok. Maroma nie graça sira, halo ita hak solok. Sedet mak morisia mundo ne, ema hototu, hau, ita bot sira, sedet, ema hototu, hakarak contente ka hakarak hak solok. Tambane mak homanera oin, ema ida idak esforço nenean, hakas nenean, atu bere nia halibur solok mak barakono liu iha nenean. Solok nebe ma ita halibur bai hetena moris homanera oin, depende ba ita ida knia visão ka ita ida knia meta nebe ma ita hakarak to. Ema balu sente kata knia hak solok kwenhira ne hetam puder nebe ma bot. Nene a poder sai bot ni hak solok ni feliz soidane. Ema balu fale ni deng hak solok kwenhira ni hirik soi nebe ma barak. Iha osan mean, iha osan barak, no nia bele hak solok. Dari ema sira suka sira felicidade o condição material nebe ma iha. Ema balu fale sira dehan kata sira hak solok kwenhira sira hia conhecimento nebe ma bot. Balu dehan sira hak solok kwenhira sira to hia grau akademika ida nebe ma alto liu. No sira karak hak solok to hene. Sira hia comparação hak solok kwenhira sira hia conhecimento nebe ma barak. Ita ida bele iha maneira oin atau to iha solok ne. Pergunta nebe ma precisa ita reflete bai itenia moris usi tempo ba tempo kau si loron baloron makne. Ita tem que pergunta bai itenian ohin loron hau hak solok kala. Hau contente ho moris sidane kala. Hau contente hak solok ko experiência sidane nebe ma hau hasuri iha nia moris loron ohin kala. Itla precisa buka solok da nebe ma iha tempo nebe manaruk. Mas ita precisa ulu klimak ohin loron hau hak solok kala. Hau contente ho hau nia experiência, ho realidade serene bema hau hasuru kalai. Hau contente ho ema serene bema hau hasuru hau nia moris loron ne kalai. Selurik solok ma hau kalai. Nok solok dane bema sira fomeu solok bel nakuno hau nia angkalai. Além de dane, ita mos precisa reflete baitenen katak hau nia presença, hau nia moris, hau nia hahalok, hau nia lia fuang ka atitude serene fonak solok ba ema selo kalai. Ema seluk bele sente solok, paz, alegre ho haunia presença, que haunia atitude moris na niang kala. Ida de maita precisa solok. Então, atu dehan saída maita. Solok ida nebe profundo liu, solok ida nebe mak alto ka asli hemnia moris mak wainira espiritualmente ema hak solok. Ia evangelho. Jesus Cristo promete maita solo que deve mais diferente e contexto emaninian. E contexto itanian solo que talabara ita compara ho realidade instrumento material nebe mai ita halibo ita hetan ita iha itania moris ia mundo idane. Mas pro Jesus promete solo que deve mais diferente. Solo que ema wanira ema moris ia condição espiritual pobre. Spiritualmente ema sente kiak, ema sente mamuk, ema sente katak layak bit wanhira maromak la presente henaba. Jesus ho praticamente o ho faciliu nia dehan katak solok nebe lolos temak wanhira itenia moris loronian ita hamlahan hamurok ba maromak nia graça. Solok lolos temak wanhira ita bele sai graça ba ema serene bemak precisa itenia lololiman. Solok lolos temak wanhira ita bele lori acolhimento, ita bele lori hak solok ba ema serenebe me sofrimento. Dari solok nebe ma Jesus hakarak ita partilha, ita amores itenian mak wanhira itenia amores sai graça ba serenebe mak precisa itenia presença. Lori solok ba ema, langsung kata ita fo buat rumah ba ema ho condição físico, material ka, atau ema bele hare realidade nebe ita fulai. Solok nebe itu bele fo ba ema mos ho itenia presença rasik.
hoita ni lia fuan sera, ka hoita ni atitude sera. Ita bela redok solok baema hoita ni amoris, wain hira maromak hetan fatin iha ita ni fuan. Wain hira ita nakunu no maroma ni grasa, wain hira maromak hetan fatin iha ita ni fuan, iha nabamak ita ni solok se nakunu. Wain ita ni solok nakunu maroma ni grasa, anto ita tenke sayu sitanian no lori grasa dene ba partilha baema seluk. Ia contexto maroma knian wanira ita tene partilha graça maroma knian beita hia baema seluk ita ne graça sei na kono liutan sai wain liutan iha ita ne moris lon loron inian. Belum do sera. Ita precisa ter diria kata riku soin mundo inian la garantia ita atau ita hak solo ka atau ita moris sea graça nialaran. Antau sedamak garantia maita atau ita bele hetang solok kamurisia graça maromak ninian. Graça maromak nian ita hetang ka ita simu wain hira ita sente fraco, ita sente pobre, ita sente kebet laik wain hira maromak la presença iha ita nian. Ema atena agradece wain hira nia sente suficiente o buat hototo nebemak ema ita iha ka ita simu iha ita nia moris. Atau bela moris ya graça maroma que nia mos buat tidak nebema ita precisa aprofunda ia ita nia moris ondoro nia mak ita nia experiência moris simplicidade. Simplicidade kata ita humilde, ita harai ka an liutan. Tama sarama ema precisa humilde, ka ema precisa moris ya espírito simplicidade nelaran. Wain hira ita la humilde, ka ita la sente experiência simplicidade nelaran, antau itla precisa buat rumah hetena moris. Maromania graça hetan fatin hemanian, wain hira pessoa ka emane humilde, haraikan. Maromania graça hetan fatin hetena fuan, wain hira ita moris ya simplicidade nelaran. Simplicidade, las questão ita moris kiak, moris ia limitação, condição material, ricusuan mundo ninian lai. Simplicidade ihade kata ita ni atitude da vida. Ita ni maneira unsa ita memoris. Ita ni maneira unsa ita aproveita condição físico, ka realidade serhutu nebemak ita simu, ita hetan, ita ni moris lor ninian. Belum do vencera, atu moris simplicidade espiritual, ka atu moris virtude humildade, las buat na bema fácil, mas veníamos las impossível, wanira ita karakter na ba. Tane, ia ita ni moris lor ninian, mai ita halibur, ia ita nian graça maromak ninian. Ita fobiban ba maromak, atu maromak hetan fatin ia ita nian. Ita fo espaço, atu maromak hetan netik, fatin ia ita nian fuan, honunedet maromak bala descobre ita nia limitação ka ita nia fraqueza sera o buat nebemak ita buka iha ita nia moris lor ninian. Renu maromak ninian, graça maromak ninian iha ona ita nia let. Maromak hare graça baema hototo. Agora conforme ita ida, o insamak ita hakarak maromak nia graça nini tun mai ita nia. O insama ita ida hakarak maromak nia graça na hetan fatin ita nia. Mai ita reza ba maromak, ita harohan ba maromak, atau maromak laos halo ita nakun horikusuin mundo ninian det, mai ita harohan mos atau maromak bera harai kerikusuin lalehan inian, grasa maromak nian, iya ita nia fuan, iya ita nia moris loron ninian. Dan ne belum do sera. Mai ia moris mundo ninian, ne bema kita sudah experiência realidade hoje ne bema ita sudah dalam barak mos saya nessa exame provas mai ita nia moris. Ita harohan ba maromak atau maromak presente ita nia experiência moris loron ninian. Atau nune ita fiel, ia obstáculo moris loron ninian. Atau nune ita ia esperança ne bema metem ba maromak, ia prova sira ne bema kita soro, ia ita nia moris loron ninian. Ita fo tempo ba maromak, ia ita nia oração sira. Ita reza ba maromak, atau maromak ni tulun, ita bela fiel, ita bela moris, ho
bid ida na bema maromak na bema halo ita lamuno ba provas desafio tentação sira na bema mundo forma ita. Ita rohana tumaroma rona ita harai pensão ba ita.